na ndini wa East Quarters kila squatter yonthe ni nenge kindu you tu nena Kalembe umwe ndini wa group ila yende kululu na ni watu kwikwata cia tono tungamia yitu manene tukwika oingi ekaliane molilika ndongo yi kumana na sikayo ciayo cia kwikiriane ndela mekala vakuvena kitheka cha nyamo cha savu ni asuviku kwa kukitia kwikiwa kwa waya wa stima ne kana kusiania ndo a na namui ibinda yitu ona muika witu mwinge kila mundu enda kwitwa Kalembe nondo mwana usu a leader a true leader Kalembe oingi nukulilika kwa maendeleo makwa kiene ndi maskulu na kosovya mavalavala noti ya twake ama secondary maingi kisioni kitu ndeni wa Kibwezi West. Apart from the electric fence no ambe no asobise mabalabala okay at least na yo introduce ye story ya mara mkwiki wa balabalani ndongoi ya Mwaitu kaunti ya Makueni Mheshimiwa Rose Museo ne waweto kambata wasi ngomba ona mutongoi wa nduni na atumangirisha kesio kia kesio kwa ndo mamusi na nana mamututia umundi ukwacha itwa kwata ujumbe wina cheba kingi muno sana kutiwa ni mwana witu Kalembe wandile mheshimiwa na ibinda ya kuwa kilungo kinini andumo kamba ni mesi kana Kalembe ni watetea muno alamanga wane nzu na nzu kwa nanga myonda na ni watetea eta wa mwana squatter nundo ni watetea andola mema squatter nendo wishi family yake oyu muka siana bukia kisongumanenge nundu Kalembe ndana kwa we memoka ivyo nde tuiwa tutelemete na tuiwa tuina dhina mutongoi wa thukumi kaunti ya Masaku na ulumete kisioni cha Kibwezi wakili Mwengi Mutuse nonge na ulawa tumangerisha kisio kia kisio kwa musio mututia aimuweta tonaye mutongoi unatetea akisia enende na ngomba oleke kala ngoni siandu tutuma ukia kisio kwa musi wa mututia mheshimiwa Kalembe ndile kwa muka inyambili siana siake na andu monde mamusi wa nguluku uneniu wa mwema ya kalima kisio cha Makueni na ndongo isiayo ni ukusi wa kuyana wako na nyamondo alama sio mheshimiwa Kalembe wandile unamekite kavindani ka wathio mwa muthenane wa umundi Kennedy Mulinge Vilingi wa Mauvoo naindi tuendea na kutuma ngethi cia ukia kisio kwa anyanya andu mamusi na ndiyonde kwa jumla kwa kwithwa kana kwa kumana na kiku cha mututia Kalembe wandile tuyendeane kana kwi iyo serikali niyongelile mithenya 60 thi yonde kulia kuma luka kuma saa 4 cia wiyo kubika saa 10 cia kuicha thini wa balua ula utumiwe kwa nyumba cia unyaicha wa Mauvoo kuma wisini wa minister wa usesei wa thini yuno andu alamena uthukumi wa bata mekwitikilithwa kuma mala masama kabyo amwe maani andiki ma Mauvoo mobisa mausesei alama konetwe na maunduma uiti athukumi maukolania wa koti na anyaicha maleuna ange esililwa atano kati wa muonza ma ungei nimekiwe mbini kuya kalwa Sengani ni sub-county ya Matungulu ukamba wa Kangundo county ya Masaku na madha kwa kiseseni cha polisi cha Tala itina wakuwa mwenenthi umwe na kumuumisya ungi utukuni wa iyo Mauvoo meweta kana mangendili asu mekie kikoki itina wakuwetwa kwithiwa manaende isye utandithia wa bangi chifu wa kisio kiu ni waumia ukanio kana ni umania kiko kiu na aumia witano kula kwi mawisa makuikithia mugo manduani kana community policing kwika ukunikili na kumina umama ikisioni kiu kalima kisio cha mukalwa kila kisangani sa mkaundini ya Matungulu ni maendena ulikuwa ni wiyana kimako itina wa mwanake umwe kuwa wanaungi kukwata maumisie mai anakiama vithukiwe kavindani kalame wiyani wa kilavu masani mawiyo kwi iyo mundu umwe muthuku kingi kithuku international kina tuwe committee kina lekilwe ila andu manalekauga nundu wa miaka ni president lakini lo no kia na kombo nomba etina wamba na mundu usu ethia ni mundu muthuku nibo wiyo ndikindu saa 5 cio tuko nikuniwe simu newa kana ni ena oneka ena group mathete buka kataoni kauni
nimakwiyite ibanga marungu na sindu nthuku sila cia sila nino cia twa ninzembi yene ndatio tatondo batonekana kuni askali amwe maikundi ila itwa isikiko kimeyovete na miyo myathe ni makwatiwe musini watala na mekiwa mbini na kwa bahati nzeo tina komata kwata report isu titululile ngina teso komethia ba township kiwanzani bata la town me numba ni kindo saa 10 makomete rumu ni umwe nata makwata onthe ngina onthe urida usu kombete numba ba umukalwa nitimukwatie sanio emoko ni masilikali nundu nitamatia ba post lakini jutatia maende na otheiwa KCB nikenda masowe sheria mamanekana kwi sheria tia imakeka ondo mekwenda nduma musiala mevikite sivitali ni wakangundo kuikithia ndeto ini mamekule serikali ili kile katina kuikithia kwina muwo na kumatethesia vindane yilame na maundu ta ningu ni wezi mukwacha ni wapeki mwana chako cha mwitu tuchani we mkuwa kibu iwe ni mikola cho wa utuku na nini amugiye kwacha niendete po na mukaniendete po na thina mana na nethia mwana kini waiwe na tukuka ngundo mochali na kitendo kiu kiina mbiwithia mojo ni kitendo kithuku ninoka na cia nethia niwo waguo ni matemie mwana kiongia kometo baka ngundo hospitali na nengi ndio kulia serikali izi maundu azu na mikolesu ikuwa andu tanguku na ningukulia area yesu OCS wa area yesu tala police post ose atwa nundu sengani nikwithiwe na mathina maingi kwithite na mathina maingi muno nundu wa security purposes kwa tukulia security tukwatie kusengani muno kio kicha kinyamu kitwika chumaniwe na mwana kio kuvatwa kwikala kisioni cha mukalwa ivinda ila uendese kuthosea ndawa ila ivatanitwe ovamwe na nzovi kutemangana kwao ni kwithiwa mundu usu kingichi choka cha kombo avu ndukani nikiulewa ni wananchi nundu nukwete sindu itenzeo nukunywa nukuta vangi na nitokwendo nitabe ukiutesa na juu jeje ya wananchi majewa moyo nundu wake na nukuka na ndu matewele kabau wethia nundu wananchi majewa mwenda yuwethia nitakuka kulipisha kisasi nundu ndeendeka nikenda withie nuto na kwitikilika kana nitokwikala buna lazima mwanake ulo kwatie maumesemai ase numanyia mwala maende isi maundwa indi alangi ndana maelewa ni muau mundu ula ni manyia no usiongine asiangine mesi sura ndi mesi masito eta wa Calypso akombwete mbabu mukalu ate ya bangi be mukalu megwete slasher nzoma na ibanga kivoxo kimo mwanake ukicha kinyamu na ingi ama kuliane ndi methwe metho kuweta ndola motoese siko sia usangili ovamwe na makau alama ende na kukusiwa kwi enendi kiko kila kikikie tikiko cha mundu no kwisilia ki mundu kiu ni kiko kithuku muno kinthini wa kisio na andu ma muthembo sitiyo menda nthini wa kisio ningukulia wananchi kenda ni mona mundu mateo mumana tafadhali matunenge information onenda nikingendile onenda ni mundu wa muthemba mau matwete report nikenda withie maina atata kwika siko cia muthemba usundu mekie kuma kisioni cha mukalwa sengani sambu kaundini ya Matungulu nitawa Boni Mutisia ilembeta yeitu ya ukamba niyesikie kwa uimi wa itunda ya yembe kuyama kweni aimi yume na undu wa kutania itina wa kukwata vandu wa kutoa matunda mo mamina kutheka kuketha kambuni wa kuthia maembe ruo nutethetie aimi Caleb Chalo wa mutunga enange wa yakeli ya kilungu kimwanya cha kubangula mwimi methoi tunesolika nthini wa cooperative no kwasia cooperative itwa ora ndene bamba wowa ichao kila muhimi alika nthini wa cooperative proper coordination itina wa kuthima muradi munene wa kithi cha membe cha Kalamba no loyambiwa vaina wikwatyo munene kwa aimi maitunda ya yembe savali ya keli ya Mutongo TV ni tambukisio imwe cia akaunti ya Makueni na kwitha nonena nyawa imwe kwa imwe na aimi maitunda ya yembe na tunamba kuvika vasa twikilio mbunge cha Makueni bwana Ben Munyawa ni muimi wena utwika kana experience ya miaka mbao nthini yovandi mwilu wa yembe
Kaunti ya Makueni nisikania kwa kwitha na maembe masio indi ndeto cia munyao ni uthilite munini ndeto cia kana oyini wa mbei cio kwanga miti yake ya miembe na kuvanda mitunda ingi na kitumi kinene cha kwiko ni kumana na Mauvoo muthuku wa itunda ya yembe nondo andu ala moka au wa maembe ba andu ala moka au ta maembe actually precisely kuta maembe ku ti aimi na andu angi metho amebu katikati makoka makalika katikati wa mbaya na sela na out of it moemi ai frustrate kamuno yuta yu tukunena ni level yulu muno ya frustration nondo ona uni process ya clear yembe ila siva na ndiye enough for that na ndilika ni concentrate na citrus. Ndeto cia Ben ni siku kuithwa ni David Nganga ula ni mwimi wa miembe kilio mbunge cha Kaiti. Ona tunabikie bandu kwesa kwithia ni tukwenda kwikara kukuanga miembe yitu tubande chao kindu kingi kina kabalanga eka maembe nundu maembe mo wona masia imwe onde na masia imwe onde wesa kwithia no go market na thienda ndi ndukila mundu ena ona kutuika ula wai waziri wa nema bwana Robert Kesiula atanamba kuthamwa kuma muthiani wa nema kunya uthiujo kula kwi matonolika ikundini ila sisikania ta cooperative ungamei wa cooperative ni wethia wana mathina na ula weta kutundulikika kwa kiliko kwa mwimi kana kula tukwita frustration. Cooperatives itwa orandene bamba wowa ichao toyo cooperative in fact they funded I think by the European Union by project yet our MIDP Machakos Integrated Development Program na it was a well funded organization ayo ya wabamba lakini wala corruption yokumina Kenya yoka yali kabu ai mimambe ya kuywa through chemicals na kutilwa o kiukola maende uwe zaidi ya mundu egilia ai mabamba wake athi ata etelete returns account losses enukite and that is a year lost now in that. Likewise the idea of cooperatives itself is the best na ninzio na nikutethi andu muno but ni kwenda idea ya mina kwikiwa if it to be put in place then no kwenda bethe bena proper coordination na paithi wa bena a lot of supervision nundu na mundu wa Kenya ni wanangitwe munobyo ni spoiled completely na kindu kigwira corruption na utondu tuisika na vamba ni wavanda wa muno icio cia Makueni na wakola kuvana kuma na Mauvoo muthuku itona kwitho vandi wa maembe ukito kola kuvandwa nthini wa kaundini ya Makueni utondu vamba wakolile kuvandwa kutundula mwimi kiliko kana kula tukwita frustration na kula kukumana na Mauvoo muthuku wa itunda ya yembe niko kutuma ngewa ya yembe yikola kweya kaundini ya Makueni. Wona nyomwenu kana muradi munene wa gavana Kivutha Kibwana wa Kalamba ndunavi kia mwimi wa kawaida na no kilungu kinini cha imi alamatonia kutetheka. Caleb Chalo, Mutongo TV, kaunti ya Makueni. Tuitiana na ngewa isu ya uimi wa maembe ni kana munini wa governor county ya Masaku Engineer Francis Maliti ula ingi nowe mwene kibila wanzama ya maundu maubinduku wanzebe county ni ya Masaku ne umisie ukanyo mubyukwa enendi alame kwatikana maitho kwania mawithi ululuko okabindane ke Maliti ni waikithia kana silikali ya Masaku ni kwenda ya kunengane miti ya kubanda kwa enendi tanzia imwe ya kwailia mawithi ululuko. Daniel Mongela ni mwandiki witu wa Mauvoo. Nzika yoni cia kwailia mawithi ululuko kauntini ino ya Masaku mwene kivila wa komiti ya mawaliku manzeve ulaniwe munini wa governor kauntini ino ya Masaku Engineer Francis Maliti ni wale siakana matambi mavyu makimeo nimekwitha mayose wa andwala meotho kwa nyambusi situ usu witu wathi ni polluted usu witu
wa na tulusi tungi ni polluted. Utienda unena ni na makambuni ala na serikali ya kaunti ya Ilobi, kaunti ya Kiambu na tiosa hatua cia kisheria nikenda mundula wonde unugwikia kiko katika usiwathi unugwikia kiko katika mawithiluko maitu ose watwela ya ile ya kisheria nundu aingi meka au na maikulia utadu lakini juu maikulia utadu nundu tuthatina pengine maukili maitu mau mazembethia muno kotini na tuthatina nzia cia kisheria na cia kiutweka wa environment cia umati. Nthini wa unenania wa imwe kwa imwe, Engineer Francis ni waelesia kana serikali ya kaunti ya Masaku ni kuendea na uvanda miti na kunengane miti ingi kwa NND ni kana kuikithia kana mawithiluko ma kaunti ino ya Masaku ni mandea na kwa ila na kuolanga mwisio ila yuka na mawaliku manzeve ila miti yatemwa vate kuvandwa. Kimakia cha nzabe chedo ajusie mitiki ando ematami kimaki kitwa kimaki chedo ajusie ebeti ndo ajusie miti kimaki yake baya ndizikita ora keke ba kalama kiuke ba ukiendete unamba kimaki unacho chedo ajusie mitiki yu atwe moto nozie twenda amba ubanda miti 1 million this financial year na ni tunambezi nondo ngaba na moto wa launchie ubandu wa miti ena ngaba na chepkonyo wa Kericho pa ya matu ni twaendie twa launch ubandu wa miti ni ase no mwaimu betu tunaekiu na ni tubanda miti all over na tuibundi cia ndu ubandu wa miti tukenda tukitana na wendo kwa mothiluko kwenana na Engineer Francis ukwati munini na NND kwa makwati ya mia ila yikitwe ni serikali ya kusuvia mawithiluko ni kukwende na uthucha mikalile yitu vamwe na kuwete mawaliku manzeve. Challenge mote thea onayo ni kwethwa yes ni tuenda kukitana no wo wendo kwa mawithiluko lakini mbesa hivyo that's one of the greatest challenges ni wo kwe sianda siku like I know oba mutito niwe bandu wechanda kithuku byo chailo ikikeke wa titawa tukakifil na muthanga na tuicio gati ikifil na rocks itawa rockfill na tuibanda miti but kama sababu how much we require to do that there are millions of money. Kuma kauntini ya Masaku, Mutongwe TV, sitwa kwa ni Daniel Mwongela. Umbano wa usesei nutwaiwe musini wa mwingi kwete usungio wa ithoko ila siethitwe ikuse wa mubakani wa yulu ya umiloni wa sua kana North Eastern na umiloni wa sua kana Eastern. Umbano huu ula witongwe ni Wilson Jema ulani wa mwandiki wa usesei wa thini kisioni kiu ni wibaniwe kutunga kana kubetanga miao ya kau ila ite mitikilithie ta mabuti kana kutunga mio ya kau ila ite mitikithie ta mabuti kuma kula kwi mwene nthi Lina Musangi enange wa isu kwa uliku. Mukutano wa vamone na nise wa usesei kauntini seki vadhukanyo unatwa iso musini wa mwingi ila kauntini ya Kitui. Unenania unae wa kuikia mitalatala undo muwa waile kulolo meilo mevakani ya kaunti kivadhukanyo. Mkutano imekuwa joint meeting ya Regional Security Committee ya North Eastern kiongozwa na Regional Commissioner Mr. Ndarana wa North Eastern na Regional Security Committee ya Eastern kiongozwa na Regional Commissioner Mr. Nakoru na County Security Committee za Garissa na Isiolo. Na hii imeletwa na mambo ya usalama ambayo imekuwa reported hapo, wizi ya ng'ombe, mashambuliano across the common boundary ya North Eastern na Eastern, na ndio pia boundary ya Isiolo na Garissa counties. Kiri zilikuwa tuna share views vile tutafanya usalama iwe. Mambo ya boundary inajulikana na kila mtu ya North Eastern na Eastern, Garissa na Isiolo. Na hiyo sio jambo ambao tunaweza zungumza kwa sababu boundary inajulikana. Jambo ile iko ni vile tutaanza mikakati ya kuangalia kama ni watu wanafuga mifugo wanavuka kutoka county moja ama region moja kwenda nyingine.
lazima kuwe na mikakati ya kufuata, ndio kuwe na zile local grazing committees na local administration. Ukivuka mpaka kama ni nyasi unaomba ama maji, kunakuwa na makubaliano ili kuondoa hiyo uhasama ambao imekuwa hapo kwa muda. Wilson Njenga ule ni mwandiki muveano seseyo ingi nuna isikana ngusaniso mbingi sietaweni andu amwe kwithiwa na mavuti uteo wa mia wa kuelesea kana ni makwambese seso ya kuikithia silahi kana illegal firearms nisiosanywa. Pia tumekubaliana area hiyo hiyo conflict inatokana kwa sababu tuko na illegal firearms, hiyo silaha ambao watu wamejipatia kinyume ya sheria. Tukubaliana kutakuwa na joint operation ya kuhakikisha kwamba silaha zote zinakusanywa, nafanya disarmament, ndio silaha ziwe na maofisa wa usalama peke yake ama National Police Reserve. Kwa hiyo ni mikakati tumeweka. County security teams za Isiolo na Garissa wakae ndio waweze kuleta watu pamoja. Kulikuwa pia na issue ya overlapping administration boundaries, na waziri wetu wa usalama aliagiza to sort out the overlapping boundaries. Kama ni chief wa Garissa awe Garissa, kama ni wa Isiolo akuwe Isiolo. Sasa hiyo ndio kazi mikakati tumekubaliana leo tuendelee, ndio tuweke usalama katika eneo hilo la mpaka. Kuma sub-county ya Mwingi kati kaunti ya Kitui, ngo ripoti ya Mutongo TV ni Lina Musangi. Muyumbe wa Kitui ya kati Makali Mulu ni ukulilie enenthi makisio kiume yandikithie mubangoni wa uiti wa NHIF nikenda makethia wa na Mauvoo kana maikethia we na muio muito ilamo kana andumo makwatwa ni Mauvoo. Mulu ainena kana anenie maundu wa itina wa andu mekibathukanyo kubika obisini wake mayenda utethio wa ilobia cia uiti. Onesmus Chalo ena inge wakwa uliku. Matuku 28 mwei wa kana mwaka wa 2021 gavana wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Kaluki Wangilu ni watu aisi onenanya na maofisa kuma muviani wa NHIF yuluwa iseso ya uiti kwisilanzia ya UHC kana Universal Health Coverage kwa ekalima Kitui na vala misingili ya na imwe 32 kuma va kaunti ya Kitui ikethia itetheka. Our Kitui County Health Insurance cover CHIC where people pay 1,000 shillings has only been covering our own health facilities. This now will go beyond that. Covered by National Hospital Insurance Fund will mean that you can access healthcare elsewhere, not just from our own hospitals, but also elsewhere, including referral to Kenyatta National Hospital. Because right now, our Kitui County Health Insurance cover does not go beyond Kitui health facilities. And that's why we are saying, for us to make sure that people are fully covered, we need now to partner with NHIF and make sure that everybody who will pay just a certain amount that we have agreed, and what we are paying, we will make sure that they are all covered. If the people we are going to cover, because we will share a 50-50 sharing, the county and the people. Mombunge wa kiliombunge cha Kitui cha kati Makali Mulu ni mumiothutio kwa NMB kwa sakadi cia NHIF nikenda kumatethea cia ndivisi ya sibitali ila makwatwa ni Mauvoo. Owo manana mbanene ya NMB kufika ofisini wa Makali Mulu mayenda utethio wa ndivisi ya sibitali. Andu maito mena mathina maingi muno yulu wa mbilu cia sibitali. Misimbingi ni mipimiye muno ni mbilu cia sibitali nundu maoni maingi na andu mayamba kuiba. Na kila ndo andha kuthuthia ni othabe kindu serikali ali no saidiana, serikali nene na serikali cia mutio cia county government ni kuhakikisha kana andu nimatethecwa kwa maundu ma uiti. Nundu ngalama ya uiti ni ambateye muno kutwitethecia taala ya sakwe kindu kiki na gwikanesa serikali chimwene cio sete mukuosu zikabanga mibango misio ya kutethecia andu. Mibango na kuthia na kadi ya NHIF kwa andu maitu mibango museo aitwa no thuthia andu maitu na maitu muthuthia patoneka twende na kuiba kadi icio ndikatwala ngalama nene.
oenge makadini wa wetano kwithia Equata Dennis mumanywa skulu wa musingi wa Kangalo ulona mini class cha nyanjana na kwata maxima na 39 ende asimake mumya wetano matethesyo na fisika na kutoa mwana wa class cha form 1 etina wakumulikwa nika memeka ka Mutongo TV yuma kali ya seno kwithia Equata kamwana ka kwoko na kwikithia nikalika skulu elake kwoswa nakakwata skulu kana mathango ma skulu tumanakaidi skulu iba president tuthakwenda ndo itu ina mbeza na tunaenda skulu zitwakera tukakishia skulu kana tukakanenge basari situ sioka tukaandika balua katika skulu kwetha kako koso ni bahati koso skulu yake tuicha katika ile ndo skulu hizo ndo tumatenda zetu sana namo kwetha ka koso skulu yanda ikitha mintu andika balua kana kukamina koso skulu laka koso ile awishwa ni koso ndo tuicha katika mpaka form 4 balake bika ngeripoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui Netawanesmas Chalo. Mutaalamu wa maundu ma uimi kauntini ya Kitui Temi Mutia ni wakulia aimi ma mwingi mekonie uimini wa kuea nzuki tanzia imwe ya kuyukilia kiukwati. Temi ni wasia uimi ni wetaembesa mbingi na wingi uilaisi kwa mbililia Lina Musangi ni mwandiki witu wa Mauvoo. Aimi kuma isionisya mwingine madhuthani wa visa wa kongelalato kana value addition Daktari Temi Mutia mabikie kwambisa na kuendesha wimi wanzuki nondu yu serikali ni manzie soko wa uke uwanzuki. Onene ya musini wa mwingi kavinda kalona adhoketa mwingi beekeepers cooperative. Temi ni makulisa aimi moke vamwe kana mavikie kwete vamwe uke mwingi ni kana makavikie kwanise masoko a. Na kielelo ni kana tuse ubye mwabuli umwe munene. Utonya kwithwa ukiwonze watungianiwa no ni there ni laisi kutwa sokoni. Twina enquiries yokisia kuma Middle East, Dubai, Qatar na kundu kwingi na order isu sekethwa nene muno. Kou andu maitu ni ngumukulia kwa ndaya bandu ba uende kuthinania na mbemba mboso uthio the was linki miongo 3 na kweza ithia uthukumite muno thiwanike miatu thiwase miatu oneno yake yaitu yake campaigns yo thiwase miatu na tukamunenge utaalamu wa kwasa miatu ibulanite yake sasa nesio yaitu yake kamba nundu nzuki ndumitabia kibu ndumithoya liu na tuenda actually twithia waingi tuenda kwasa liu asio utwika liu witu na yule usu maunbindano ma climate change no bo bandu bala tutonyo kwata mpesa si kitumi ukethisia tutethesia kujimundu ke maisha na sia tutethesia maundu ma mazingira. Mwene kivela wa cooperative ino David Kilonzi ni waise uimi uuni wa kila mundu na kisio kia mwingi kivati muno wa kwithwa na mitila nzuki siendete mwingi twi andu maathimano tutwina mitila nguye twamega mithia ukiwitu nola mosiobyo natural nondo kundu kula kungi mitene yathelio kweza kwithia malala nzuki ciutwa ni malala nzuki ciutwa no ma itwaje no ma flowers kana umete ko nini kana mbemba lakini mete yaitwe mekoma nyo imala na nyo yukimuzio ula wina ndawanzio. Lois Wamona akiula ni mwandiki cooperative ni neno akuelezea mausio mauki no mathuthisya imi kana uimioni kati wa uimi umwe ula wila isi muno. Okay, ndwe nzuke sietha swa tita ng'ombe na tita mboi wamina na kuia miatu nzuke ikaoka ikalika na ikakumanzia mbesa nundu sio ni sisi wia wo na sia nitunena kana nitwaza kana beka samuka kanini kakileje amwaitu kuwa na ezu nenzoke kondwa au kasamuku kakileje mwaitu kuwa ai mwanye ndio muthoja tulungana nako tukaiye kuma sub county ya mwingia kati ngo report ya Mutongo TV ni Lina Musangi. Na umundi ndini wa kilungu kitu kimwanya chakwe ya mwana tuithi watu isisia uwawa pneumonia na uwawula akamba mawita chambo uwawa mabui wetawe nitulinyu tuitawa streptococcus pneumonia. Umundi tuina Daktari Charles Nzioki ula ukutuelesea yuluwa uwau na undu musiai utonya kusiania mwana wake kumana na uwawusu. Pneumonia no wau ulori kandine wa mapui makana kana kama mundu muima
na kana kena pneumonia katena itwa nesa netona kwa denu wevinda ekubi muno. Pneumonia kwa kawaida yoka na mawana nio mana. Kana kena pneumonia ikatona kwetha kaikoa cha keli kwetha na bina wa kubeba. Kwetha na bina kubeba ne chao kethia waisha wana kaibeba kwa mituki. Ukona kailuma, ukona mbao shisho kandene, ndo kabebe mbao niwe shisho kandene, na ukona kai motwa uendania na kilebe batumita head nodding. Ilo ukona kana kena signs na symptoms taisu ekwasya muno esine pneumonia. Na no wau ula butaiteto kwa mituke utwanda kuwakana ndenwa ebinda ekube muno. Pneumonia yetawe ni sindo nyingi. Tene inaitawe ni bacteria, sasa era tumita ni mokoko na hemophilus. Lakini baadhi yao ndo tuona kupatikana kana ni viral, kana ni pneumonia, kana ni bacteria. Kwa hiyo kona kwa ndeke na tena wako beba. Kwa beba mituke ke kusinda ko beba, ke oluma mutwe ugetha wende ni kile beba. Yasia ida yacha kana kau nikawa muno na nikailotwa sibitali katedewe. Kafika sibitali ni bonda kitali utona kwa mwa severity kana wau wakana unene betata. Tulatwe na tena munene na rasma tukoma deno hospitali twambe wenzebe ila tumeta oxygen na twenengwa ndawa sia kutona. Naindi musiaisya wa Mutongoi TV bauni bongo bika muthia wa Vilingi wa Mauvoo thini wa kilungu cha amuka muthenyani wa umuthi yutwithwa twikwatiania ngalikoni iyaingi ya studio twina Lena Mwende wa Mutinda twambe kusisya Mauvoo alame mathanguni muthenyani wa umuthi na itina indi ni twithwa twikwatiania na mweni witu thini wa kilungu kimwanya kila twitha twininanisya maundu kauta na niba umwendo wa saa ili kubika saa 3 kwa undu kathi basa nitusioketheti. Kisio kwa uvuku na kunyamase siana. Vakuvi kila muthenyani wukana kesi sia kuvuche siana kana kuinyamasya. Kena kungwata na kiandu akithekana. Nguvu ya serikali bikena kundethe sikana ni kwata masomo. Natuka kana na kwa na mbekonga makambi tena. Kangwata. Kambate. Kande mbuyango yako. Serikali nene na ile account nisikite metalatala kusiyasiko ii nangi makeki wambini. Serikali ukititeka watakumina uvuku. Now we have an attorney ambaye ametachukulia cases za defilement. Nimeapa kitu ya kwanza ya kwamba hakuna mtoto ambaye awe wa kiume ama wa kike atakuwa defiled na cause injustice. Komana na Keli na Musangi aikumbane senge wa imwanya julu wa maundu wa Keli na wakatatu ukitendini wa kilungu uvuku wa mwingi va Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba. Goshen Medical Training College Thika ukwate course sia diploma na certificate sia Human Health Sciences, Applied and Social Sciences, Business and ICT na course sia Food Sciences ta Nursing, Community Health, Hospitality and Nutrition, Baking, Technical Skills ta Beauty Therapy, Business Management, Laboratory Science, Housekeeping and Laundry, Journalism and Media Production, Overman and Theatre Technology.
ndivi situ ni cianie muvuko waku kimanyisyo kitu kina sindu cia kuyania cia kusomethia na alimu maitu mavivithitwe kunenga mumanyisyo na utwika ula wianie na ula ukwendeka umundi wamina kusomea Goshen no wiyandike we mwene kana ukatwika muthukumi ula ukumelelwa matani kambuni cionthe tukonie simu kwisila noti monza ile monza kenda itatu inya nyanya kana noti monza itano noti ile thandatu inya noti inya. When you hold up a well-baked slice of bread, sio shimo unaona, it's compact. It has been baked with high-quality flour and baking conditions. When I pick up the good quality slice of bread, my tabletop is not filled with lots of breadcrumbs. Chukua yako moja leo. Kasarani Catering College nicho kimanisio kila kisio cha maundu maui na kosi ingeta hotel management, food and beverage, pastry, housekeeping, accommodation, bakery na events management. Sukulu wito wina mawithurulu komaseo na wina sindu sionthe ya kuikithia ni waso manesa. Mutiani witu ni wa NEC na City Guides na tuya vitu kithwe ni Ministry of Education. Ala ondhe masomeva ni makwata mawea manene mautelini na kambunini nundu utuika wa alimu maitu ndui maila tuthokeva Nairobi Campus Maunju House, Seasons next to Clay City Medical Center, kana ukeva Kitui Campus, G Plaza Building next to Syokimau Building. Nena naitu oyu kwisila 0721 429 839. Facebook at Kasarani Catering College, kana website ni yetu ni www.kasaranicateringcollege.ke. Umanyini udhui, tuthoke udhue. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya sala waku kana kumanithia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iko kwa Mauvoo yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vya sala situ. Inu ni Mutongo TV. Miendangu kethie ingi musesia witu wa Mutongo TV na ndio thocha tuenda demwe thini wa kusisia Mauvoo alame mathanguni muthenyani wa umundi ninake Lena Mwende na bala twithwa twikunengelelia wamwe Mauvoo aya ni kwete ithangu ya Daily Nation na chongo cha ithau yu ni yulua ngethi ila yethigwe kati wa Musumbi Uhuru Kenyatta na ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga na bala iwetetwe kana na bala ikuka ibindai kukwidhi wa kuitani wa skuku wa madaraka de kwi muthenyani wa umundi ka muthenyani wa oni na ki chathigila kibaniwe kutwaiwa kuya kiwanzani cha kana kiwanzani kila kingaliko sia taoni ya Kisumu. Naindi Lena ni karibu studio. Ni kwatia musesi wa Mutongo TV kanesa na umundi ngwete ithangu ya The Standard na ujuni wa ithangu niona beovo kwa sia show of might is Uhuru twas starts kana Uhuru no ithiwa Kisumu kwi muthenyani wa iyo na meambisia commission kana kwambisia projects ila manendete kwikia muthenyani wa umundi na Mauvoo asu no methia ithanguni ya kana ya The Standard. Twasisie thanguni ya kana itokwithia Mauvoo mekonethia kana projects imwe kati wa ila unaendete ubingwa ni water supply ya Mbondo. Bala mekoneka wasisia bisoni ulawe uno kuona ena Raila maende na ubingwa wona nyoa kana nini isu ya kiwu ndi nathu kumala kine ni mami commission yena yambisya uthukoma musesi wa Mutongo TV Mauvoo asuno methi ya ithanguni ya kana ya The Standard. Twe thanguni ya Daily Nation, twe thanguni ya Daily Nation ve na Mauvoo thanguni yu yambe yuluwa
ula wae muyumbe wa Kibwezi Kalembe Ndile na ula withiwe atiwa ni thayu kwi muthenyani wa kuamukia iyo. Kalembe atiwe ni thayu aendena kwata witi sibitalini wa Nairobi Hospital na indi atongo gimeki bathukanyo ni methiwe mandena kutuma ngethisa ukia kisio kwa andu mamusi anyanya na andu ma Kibwezi ukamba uonthe na Kenya yonthe kumana na kiku cha mututia Kalembe Wandile na indi methiwe mamukathi ya muno yulu wa kwithwa etie maundu ma nthekanyo ibinda ya kutoa siasa siake na itukuona kana nuna yanaweta kana wende ithiwa aita kivila indi no kwithwa aimukwata mbau kana eithiwa kambini ila ikwithwa yina ula utongwesie chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka thini waitambia kwenda kuita kibila cha usumbi na nindini wa usakuwa nini wa mwaka ukitekwa unge waisukwa uliku wimekwata idhanguni ya katatu ile kwitha ielete muno yulu wa thayo wa mututia Kalembe Wandile na indilikana kana Mauvoo na moitwithi wa twendena kunengelelia mo thini wa Vilingi wa Mauvoo undu methi wa Mauvoo maitubikia mesane yitu ya Mauvoo kwa unge wesuka uliku numikwata idhanguni ya katatu ya Daily Nation. Tuyuka idhanguni ya The Standard idhanguni ya nyanyano kwithio Mauvoo asuma Kalembe Wandile kana mwana wa squatter in court andikitu no ithio Mauvoo asuma eleti undu alikile siasani undu wathukumie siasani bala wambite na kubikia okoti wa nithayo wake msesi wa Mutongo TV Mauvoo asuna kwa no methi ya kuliku idhanguni ya nyanya ya The Standard na tuithi idhanguni ya Monza ya idhanguni ya thandatu ya The Standard nitukuithi ya Mauvoo men alame na ngusanisio ndini wa kilio cha Mount Kenya udhiloni wa sua na Mount Kenya umiloni wa sua bala tukuithi amena ngusanisio itina wa ula unasa kuiweta wo kwitho emuneni wo ula ni Justin Muturi pe alame methitwa maimuvinga alani pethitwa bena ngusanisio kati wa ndongo ikuma udhiloni wa sua wa Mount Kenya na ndongo ikuma umiloni wa sua Mount Kenya msesi wa Mutongo TV Mauvoo asuno methi ya kwa uliku wone alama umuvinga na alama umulea ndini wa idhangu ya thandatu ya The Standard. Tusioka idhanguni ya Daily Nation lena pena Mauvoo tunaweta yulu wa chathi cha madaraka dikila kithi wakitoa iwe muthenyani wa uniku ya kauntini ya Kisumu na indi Mauvoo ala me angi manengetwe uito idhanguni uyu yambe ni yulu wa kwithwa munini wa musumbi William Ruto no kwithwa aibika chathini kikwi muthenyani wa uni indi ndeithi wa aibika kwambililwani kana ku launch kwa milati imwe kati wa ila musumbi Uhuru Kenyatta na ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga mekwithwa mayambililia kauntini isu kwa uba ngewesuno mikwata kwa uliku idhanguni ya katano na ni wa idhangu ya Daily Nation. Tuithi idhanguni ya ye kumi ya The Standard nitukuithi ya Mauvoo nituisika nani watwa kana wethi wa wikonanwa na sindu sionthe sianda sindu sionthe sia kusiana na musia kithekani twasie mayo manzu kana chochote kile bora ni mnyama wa kithekani kana ni nyamo ya kithekani wethi wa wina kindu chonthe chake no koma na wana miao na bai tukuithi ya Mauvoo mekwasia kana kala tiketa idea akamba tiketa akasuku kana parroting bird kana talking bird yitwiga kana ina nukuki wakana no katwike extinct kana no kathele kumana na biasala la wendewe wako wa muno ketwika ikatho etwe nike trade wa muno nikomo tu kana moka kithekani kala kethitwe kaitho ogwa muno na kai mosi wa kulingana na rate la katho etwe ayo nikikwindwa kaithela musese wa Mutongo TV Mauvoo asuko likuno methi idhanguni ye 10 ya The Standard. Tusioka idhanguni ya Daily Nation pena po idhanguni yambe pena Mauvoo wangi yuluwa ndeke nini kana helicopter ila inakuye ndongu ya chama cha ODM Raila Odinga kumutoa kuya Kisumu kwi iyo na nindini wa mawalani oma kwa ilia chathi cha uni cha kutania madaraka day na kana ndeke isu ni nasiokie iyo luka ya vikia na kubaluka na indi Mauvoo meweta kana andu alama na indeke nisu ala helicopter nisu ala nandu ana manakwatie o maumisie o manini kunge waisukwa ulikunu mikwata idhanguni ya katano ndini wa idhangu ya Daily Nation. Tuilika idhanguni ya The Standard
tukwithia Mauvoo ithangu ni 12 chongo cha ugo ulaiba uni who is killing these men, is it gangs or killer police squad. Nitwisika na musiaisi wa Mutongo TV ni kwithitwe na Mauvoo mandu kwa na mama icio kaingi mayuwa na bawitina wiki muthelu tunonie ula wai mwene ndi wa Kenya na naina ni ya Somalia na bado anai mwene ndi wa US kana America ula wo iwe na ethi wa oswa Kirinyaga County nichukwithia Mauvoo makibu mayelesya ni wo iwe ingi twasisi abe alamo se tweme au memaya tatu ula ni Elijah, Benjamin na Brian alama ye mysteriously na mekala kuoneka komesie kuoneka meaku nibo ukulia ni mewawa nando kana ni gangs kana ni kundi mama ikatisie kumoa musisi wa Mutongo TV Mauvoo asuko likuno methia ithanguni ye 12 ya The Standard na indi twasioka ithanguni ya Daily Nation na ni ithanguni ya nyanya ve na Mauvoo yuluwa andu mamusiumwe mekwenda mutalatala utwa wembunge ni kana mabiki na kusiya masivitali na muno masilikali kwithiwa ilandu mamina na kutiwa ni thayo maekae kumathika kwa bamwe pebinda na bwetina silikali yaumisie masitwa ma andu metitwe na makekala mochari muno kana nyumbani usubia aku muno ya city mochari na wethia andu asuma wetikana kana mayisikie umowo kube andu mamusiumwa kuma kuyanga likosia sabezia mawetete kana umwe wo nunabike na kuthikwa kabuleni ka ando ingi kisioni cha uthika andu cha Lang'ata na kwa umeenda mutalatala utwa wembungeni unena niwe ni ayumbe kana masivitali mailite kuungamwa kwithiwa maithika andu mamina kwikala muno nundu andu ingi withia kaingi metha maende na umantha andu mo kwa uni mekwenda mutalatala to subike na kubikwa mbungeni na unene we na we seithia ni wapitu kithweni kenda kusiya siko tai kwa umusiaisa wa Mutongo TV ngewa isuno mekwata kwa uliku ithanguni ya nyanya ya Daily Nation twidi ithanguni ya 14 ya The Standard tukwithia Mauvoo mekuhusu kana na kisomo kana system ya masomo ila tu inayo ila tu isina bawi sina tunenda na 844 system lakini kwao yutu na CBC na kuna twikikanie kana mwalimu akasioka skulu kana tikusoka skulu kuna twikikanie kana alimu alama kasomera ya CBC makaenda ama kika diploma mekite either arts sciences na nikanogeria ni watu na kusomethia ciana na indi ni bobe ukula nwe alimu ala yumevo kana alama ende no somethia kwa uyu alani yana ni ngiliana mesioka klasi ne makeke diploma ingi ni kana matone kwitho maisomethia ciana situ Mauvoo asumu sisi wa Mutongo TV no methia ithanguni ya 14 kwa uliku ya The Standard twasisia ithangu ya Daily Nation namba 11 lena ninangu tunge wetina tulikanekana mwaka 5 wai muthenya wa kwililikania utheu waka ibinda ilame kwiya lula kana ibinda ilame mwaine na yunde ni wa ithangu ya Daily Nation namba 11 pena Mauvoo ma amwe alama ende na kuthinyisya kana ka keletu nikailitwe kunewa mwanya kakasoma wise kwithia ila kena ibinda kana ila kabikie ibinda ya kwithwa kemwaini kaibikia na kutia skulu na ingi tayu ibinda yikwi na kwina wa corona na twalikana kana mwaka muthelu ciana bingi ciabikie na kwikala misi nundu maskulu ima bingiwe na yethe wa okwa bati nthuku ciana bingi cia A2 ni cia itabie na bingi cia mocoka skulu na ingi cia cioka na ingi cia kamitiani ya umina mwaka singito kwa uthithio ni wende na kumwa kwa alao nthe mausikite na meukonwa na kuea kwa kana kwake letu mabikie na kosa matambia na kuikithia kana mwana wa mwitu wabikia na kusoma mwana wa mwitu ni wabikia na kwithiwa emusubiku nane watu taulo twa kwisubia ibinda kana twa kutumia ibinda ila we mwaini kwa Mauvoo wasukwa uliku wima kwata ithanguni ya 11 ya The Daily Nation na ndi ba uno bo kwata kana mwaitu mwona biki na kwiyumilia na kunengane tutaulo twa kutumia ibinda ila ciana cia skulu isia ngewesu yithanguni ya 11 yuluwa ciana cia skulu cia ngara girls ile inabiki na kutethwa na tutaulo twa kutumia ila
mimoini na no nthini wa kithito cha kwikithia kana mwana wa mwitu ni waende yana kusoma na ndeuti ya skulu ebinda ila kwiyalula na indi uthuthio nwende na kuma kana mwana wa mwitu no ilite kusobiwa na tuibe tanganthoni na ndeko ibindani yukonge wesuko liku numikwata ithanguni ya Daily Nation ithangu namba 11 twithi ithanguni ye 15 ya The Standard atugwithia Mauvoo mekwiwa kana responsibilities makes learners better leaders kana amaniwa kunewa responsibilities imatwikithacia kwintha ndongo inzio kuni kumana na nitukuona webisa wa mwalimu wa Stareboy Center ayasia kana we ila malika kwika practical yote kana ila mekwika kindu chonde anenga asiana siake then the spoon fed kana kumanenge kila kindu lakini amaekea metethesie kilaundo nikana me atongo yasio maoni musiesi wa mtongo TV Mauvoo suno media ithanguni ya 15 ya The Standard. Nendi tuende na kwina na nthini wa ukunikiliwa mathangu kiokoni cha umuthini wa kilungu cha amuka tuyambo sisi akatuni ka muthenya wo muthi ka ithangu ya Daily Nation nendi katuni kukasoletwe Musumbi Uhuru Kenyatta na ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga meko ya Lake Victoria maende na utia makuyo na indi ula ugotea yekuyo ni Musumbi Uhuru Kenyatta woni kuona ni hata kuelewa kwa ni kuona kana Musumbi Uhuru Kenyatta aendie kutea kisio cha Nyanza nikenda withie ngwatanio ni yaende ya handshake telena kwa katunika muthanyani wa umuthi ni ulwa Musumbi Uhuru Kenyatta aende na utea ikuyu kisiwani cha Lake Victoria na indi thini wa yesiwa ena ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga kwa windi nukuyo se ithangu ya Daily Nation ubike na kuione akatunika umuthi na wikakwata ithanguni ya 14 niona Mauvoo ala angi Mauvoo ni maingi nthini wa mathangwa na indi museisa witu nenda ukeyosea ithangu ya Daily Nation bibikie na kwisomea Mauvoo na angi ala umakwataba ithanguni ya Daily Nation nundu twenda kunia nzoma ndivu muthenyani wa umuthi twithwa tuikomana ingi nthini wa kilungu cha amuka twina mweni witu va studio kwitwa Jacqueline Mwende na eithiwa aitwelesia maundu kiwakanyo kwau ndukatie unenanio Elena. Yes musiesia wakwa wenda kuona Mauvoo asu otondo faith wateria wenda kwikwatia Mauvoo asu kulikunu kwikwe sethangu ya kwitha ya Daily Nation kana ya The Standard ni kana ubikisie kumasoma kake undini twithiane muthenyani wao nini nake Steven Mwema director ndini wakunikilwa mathangu kwa uyu Tiwanesa Naindi musiaisia witu ndukathivasa ni ngwithiwa nisiokethetie itina wa ndatika muthu tulike kilunguni kitu cha unenania nyenita Faith Mackenzie wa Mutunga kwa oyu Tiwanesa ninzokethetie ni Mutongoi TV vaikuma uivuva vaikwisovana ndu kana metwano ti ukombo ndukendwe na nsika ikalanthi tunenana maana mai nusoi wanengota wi mundume utawa ilite kwika wikuya musi mundume ni wailite na wa mwana onake wa kuthi umwa itina wa kibeti chake cha mhina kusia kila mundu ewasya kila mundu undu wake wenda kwika kana kuweta lakini via ndumwitekelia ona kama metha amabiniwe nundu nyeye tatu ndizi kana ni witha wete no kakwata binaingi nundu thumuone itina wa nyekenda kimutwanoni mundu mukana wailite kumala akathi kwitanithia eweka na nyanya make na njanu kuthie ni aoiva ekuli ngwezi bala bevibi nabala oti mundu osisya akona ni muka wa mundu nitawa Jacqueline nginya kilunguke cha tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu sia wiyo va Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba mukamba aisye ngundi yambe neyo kau indi ni sia wetina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi Wa Mauvoo
ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni Twafrika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzini mwika make uno mama sako mamoka nenyo mama sako mwika nyamae uno mama kuene matinda Anaitu maisio sia kisuani nginya musini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo wa thela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio Devina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ni Twafrika Katindo kaseo kukamwika katindo kaseo tia kwenu nawona waitengulu ni matwana akamba ni matwana na mutwano wa mukamba we awilio mwana kene we ania watu ikandele azawi kitwa semo ndo taku ndele takwa yune ndele akamba yune tuimino kilile to bikino zito yake dito tuise kidito ni musema ukweli sema kweli na ukulia ingepea ndwe mekwate thasia mundu usu ni wako wikite makosa nundu nigeta ukilila utuweke niwe na wele ona kindu kilwesi na ndo akiona na meza aniaende ingewa inge ya tu ende eza iweze wikaundu mwe ambawe kanduka ndo inga noti wa yange wandu musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tuvikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ wati ndata museisia mwenda wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ni kwate muthana waku wa kwaila na wakwendese nyi muthana wako wi musiovyo na yu ni na ukethiana no thote kilungu ni kicha wiyane wiya watu sia sema wiya meki wathukani toka mandaka na mawiyane matona kututethia na indi kutotea kakima yulwa mesa muthana mina kothela ndu ndebe sienu ndu nenge ta ome education nundu ni wibo na ni ukoka na lazima wakwatambia satuma nondo toitumianeza mundu ithi ayanda kwambisha uyo no kwenda kumama mbe undu akwikalanye nandu pe susu wako ithaya musi ute wewe aloni eke wewe mwana akene wosie loni na kwesa kwekwana indese loni na andu yikalanye na monesa maga kusuisia nduka nini tawo Steven mwamanena okevya na no thoche kilunguni kicha wiyane wiya wina kwa Steven mwamava Mutongo TV ngwatanio ya mukamba kesi kwa uvuku na kunyamase siana vakuvi kila muthenyani wukana kesi sia kuvuche siana kana kuinyamasia kiana kungwata na kiandu akithekana nguvu ya serikali bikiana kuondethe sikana ni kwata masomo natuka mimaka na kwana mbekonga makambitela kangwada kambalije kandembuya ngoyako serikali nene na ile account nisikite metalatala kusia siko nangi makeki wambini serikali ukitete kauwa takumina uvuku. Now we have an attorney ambaye ametachukulia kesi za defilement. Nimeapa kitu ya kwanza ya kwamba hakuna mtoto ambaye awe wa kiume ama wa kike
atakuwa defiled na cause injustice. Komana na Kelly na Musangi aikumbane senge wa imwanya julu wa maundu wa Kelly na wakatatu ukitendini wa kilungu uvuku wa mwingi va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Mukamba aisiati wetele ndakusa na sabali ya basa yambia na itambia yemwe akamba twina kesesa ikyo kufikia bonde bala uli nituyumba nitie kunengelelia Mauvoo mavivithie maro matena nzika matema kwekea kaliko imwe na mathiane nesa ni andiki na somi ma Mauvoo mena utwika nindini wa Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba nitwavika Benga Solo Rhythm Bez Idhembe Moyo wa wadhi Mbelekanywa nonge kila wa kuambelelia nginya wa katano pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba andika ngone ya kukana netwa kuadha kilungu kitema ila chambathi cia benga ki ni kinene ikwatile nesa ulume ndukakoloke ni chavya ngwatilo kila wa kuambelelia nginya wa katano kwambia saa 1:30 nginya saa 11 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba Baya jitembeza nisuitajeza ndio maana misina pupa ya maisha kweli Owa polio no wawula tuweta orofiko kana no wawesila kuya ndo virus endene wa muthanga na inaika kwisila choni kwa uwekela bandu na kana kamina kuya virus yesu iumebu ikaina ikamundaka meni ikaenda ikalika dino ila tuseta nafsi na bika nafsi yambia kubo nini kutuma nafsi ya kwa kumanesa anodo nafsi nicho sidasi ungamiondo mwodo koma wethe muthani yambia kwa chavina na kwa chavina je kutumiwona sana sana andu amwe kutona koma nakyo kethe abe kukumwe kutana vina na kuthegembe wakora kungini kwitha nafsi cia kuku cio thukuma ni kwitha chanangiwe no ni virus ino tuweta polio kwa hiyo wanengwa nzanzo jisi ya uwausu werigandeni wa mwi na wethe aonoka ya virus yetu mwi waku ni weyombanite kumimina otanamba kwetwa na thina ndeni wa mwi na koni je kitumi twethe atwenda tuimisa kila kana kuandika kwate nzanzo ya polio na tuwevau ni goal ya ndio ndo kumina wa polio
witha tumita water eradication of polio na wanakaukena ni vikisha kiwango cha kwitha tutona kwasya nituminite polio nitwise kana twi kithama twina ndingi tulukira mazo itamina polio sasa Somalia na nondwa kitumi chuchu nondwa Somalia ngimekuwa Kenya na marona kwa no woni kitumi twale kwenda kwitha twikadira tumita surveillance na kwika campaigns kuhakikisha nitwaendelea kwitha na capacity ya usiasiana situ sikwatwa ni polio. Kasewe koka kwasembanga ukeba ya koka na yukase iwe yangata ebebe na ino ndo tongetheka na yukase ketheka ndo mwana ndi chauke na thina kwani ya kitaini chaika na ndo timu waku na bungi wende ndio utabisi stress ni sokuwa ndo thame kati muuketa wase no ndo like kilabu kinene tamani yukase ya hey. Nikenda ukwateka seta skiza tuni ya kuvinye star nyanya imwile star kenda thandatu hash. Inu ni Mutongoi TV. Ni na ukethia ingi musiaise witu wa Mutongoi TV na nienda nguthoche thini wa kilungu kitu cha amukabala twithwa twinenania na mweni witu na ula wamikia na kuvika studio twithwa twinenea maundu kauta itunene ya ukombo ula wita wa slavery itunene ya human trafficking ula ni uthosia wandu ubathukanu na miao na itwithwa twinenea kindu kitwa exploitation kulani kutumiwa nai undu batailite na nienda uthocha mweni witu studio alikienda kutukethia na indi tuyende na unenania. Karibu studio. Asante sana. Nina mukethia nyunthe kwa isitwa nitawa Jacqueline Mwende nika maundu ma human rights nithukuma na organization yetawa Free the Slaves tusiasia maundu ma andu kwitha maina ateswa andu maina oswa ukombo especially koswa na andu wangi na katika maundu ta ma kuthukuma kana maundu ma o mundu kutumiwa nai kana kubuchwa kana osiana maundu kauta ma mithemba tesu ala tu meta slavery kana tukameta human trafficking nota ukombo wa mambo leo ti ulo ukombo tu asasia wa tene andu mosa na chains makakuwa makoswa ni ya koloni lakini oyu matuko ni ani wisa kwithia be andu omekoso wangio ngombo oku mwendeo no yethi andu maimanya kwa uki unichoti kwenda kunena sua u ni asanti mweni witu studio yetawa Jacqueline Mwende na indi Jacqueline nenda ongelange wasya withie yu muzeisa witu ni wewe wasya nikenda withie maina betwa ni ndeto imwe. Okay. So nenda twambisie na ukombo. Ukombo ni chao kwianana na miao ila yu kwianana na uya ulothukuma. Ukombo ni kindu kiona miaoni ya Kenya na kina miaoni ona ya siana na kina miaoni ya usubi wa aka ona internationally ukethia ona ti Kenya jiyo kaje na miao ya muthembo suta Kenya twina miao ibika itatu ikunena ulu wa maundu ma ukombo kunena ulu wa maundu wa ukombo ni kutumia mundu nai na nuto ndo mutumia mundu su ukethia pe kindu kwenda kukwata kuma kumutumiani nai usu no witho yendo kwata yute yake kana wia wake ukethia wenda akuthukumie mana kana wenda mundu ukamwosa atumike kimapenzi ukethia saingi andu nime kutumika uo na ciana nisi kutumika uno yethia pe mundu ukufaidi kana ukethia pe mundu ukuthosia kana pe mundu wikalana kana umbokethia akita au mathosia na ikwata mbesa kwa uni maundu ma muthembo kana ukethia pe mundu wandikite ciana kana ukethia tayuo na ukethia pe mundu wina wiete ciana pandu akasasia ena orphanage kana akasasia na children's home lakini uyethia ciana hii enda kuita bandu esa kuisa kana ukethona ona no chumwa ukethia ni
kanisa nitwisikana kwa hii kanisa yena Miracle Babies isune nundu mtu wita trafficking ukethia wiite ciana bau wise kuitea andu angi ukwatembesa kana ukaandika mundu wia na uyithia ndu mwiba wia wake na uyithia nu utumia yukila twasiciani kana twike ukombo bio mundu su withia ndatona kwibeta banduni bau ukethia ona ndasemba nundu nutona itho mwite bandu tayu andu ala maenda matono thilo bisa ingine twisa kuiwa ndo matwa estate la si gated kana si na gate na uyikala bau ndu isiba lawi ndu mala ndu thindukani na mundu su kwandikite ndekala na kibandi chaku ndeka uyithia ona ndu ina mbeso no kenda usemba ndu semba na ndu isiwiba na saingi ukombo na ti lasima okekika ku Kenya saingi andu nimoka amakewa kwina wia Saudi Arabia kwina wia Qatar kwina wia Dubai ete itu mumanthie passport tumunenge visa na maithi na ende wathi ku windi withi uyithia etha witwe withi utwika receptionist kana mwalimu kana kindu nduthi uyithia ni wiongi wia wa nyumba ukakuna wia muthenya na utuko na ndukathumwa na wamina mundu su aikunenga munyanya uma kunewia ukauma bandu abo wangu waweka kila kindu ndunakoma uinenga nwe kwa ungi na ungi uthukumite nota na nukuibwa na andu asu kune na uyithia ni wiite nindo documents yaku etha ni passport ukendo semba nducioka na ikwia ni wisi yu tandingi withia utena balua kana utena ona ndimbingi etha wi foreign ona wi ba wi mu Tanzania wi mu Kenya ukatembea anga polisi akokolya passport ye bai ni wisi ni wailo lesia wikata ndite yaku kwa huko withia ona ndu nena language ndu nena lugha su ya ndu asu kwa baiba nduthi ona wathi polisi ukatabani withi ku kwijele siata kwa umundu usu atumia yuki wicho twasasia kutumia vitisho akakuya wona wathi bandu ningo kwitia polisi na iwisi loko tabia polisi na lugha yo ndu imana asia wiki ata kwa aingi mosa ona masemba aendo tabania ayiki wajela nowe no iskati we kwani onote si waskati wa chau atona kwasia no muji ye kwa iskati wa tawuye mudosi waku na kuenda kuibonokanya kwa asuni mo maundu twasa cia mokombo na tuiwete okombo ngi tusia cia muno ni ciana kwa ukana konthe kalaka katumiwa na itu wasia no kombo onetha kana koka kwaku kakuya nenge wia ndo ile kuandika kana ndo ile kuitha wina kana ke mundu utena kibandi ukuthukuma kwaku akaua akakusia isia ciana akekala na ciana ciaku usunu ukombo etha no kuandika house girl ala maandika house girl ni wailoma na kana mundu usuye over 18 na ena kibandi na ni waile itha wishua na kini ndo ilosa kibandi chake okekala nacho ailethe na uru wa kutembea ekavulilie bau ni withia kaingi andu ala maandika yetu asuma nyumba metwa house girl amwe make the interview na kati wa makulu maingi ala makulu wende ni wa interview nini weke bandi na mwetwela wabika nyumba angi ni mosa haki bandi ki mundu akekalacho kwa mundu ndailite kosa kibandi na waile kwitha na uhakika hata wa mundu nundu yuni wewe na kibandi na wendu ikala nacho mundu etha ni wa Mosa bureau iti bureau registered for example twasi ni wa Mosa bureau na alama nenga na etu asima ala etu wenda ukethia be mundu utethea cia etu manyumba kukwata wia kwa mundu su wa bureau weni we wambe ndaile kwitha ena etu mwitu utechau kana utena ID andu onthe ala waile ithe na mobu train ama sasa ni ma train ya ndo kana withia thibia ni wa nyumba ni wisi ni waile itha NID ko makosa mambeisia pau akethe ayite andu matena ID kindu chake lina sasa mundu to no sisia etha ni mundu muima for example ni waile ithe na simu ni waile ithe na mpesa pai mundu register mpesa kana for example kwa wisi twajela ye mpesa ni yo yaile itha yisi twaje ya ID lakini ni wese kana ndo matuko ni mundu nukosa kibandi nye faith ngosa kibandi cha twasi ona akukana my brother ngainge yandikithia kana wenga mutumia ukethia etha ni na mwana numinie form 4 kana class nyanya nienda etho na simu na ino ndo nginyanga akethwa na laini wa simu ngainga mosiane sitwa kwa na ndimo nenga ndo kaingino kwithia pena ndeto cia nina osie kibandi nina laini wa simu lakini no sete ne sitwa yanganya
yu mundu isia kuikia nesai kana kweli kila inono gwo wake kana ni wao nundu with ya ingi masia matonyo twa mwandi ulo mandikite makasia ngania ndandeba na nundu na rukulwa na wiva wona ni wakana nda kuiba na yu nundu wentuwe wiandikithite na mbesu laini usu asimo ndithe ona kuwe no wasi enyewe onda iba wanundu isi mbesa sienda ba kibandike asio na laini we asio ko yu baile kalata yu nungu asia ni kibande cha ile thake ya asio undu laini wasimu kwasi na we ota mundu no usisio mundu kamanya kana no usiasio saingi uyandika mundu ukashuku ukaona mundu ni munini ukamukulia ni waendie secondary we ukewa onetha ndathi saingi ando tio mamine ya class 8 ukamukulia wasiiwe mwaka wiva wa mini primary mwaka wiva ukethia ni wakwa na isu ni sindu waile ithai wisi ni kana pakese ukegokasia ni wekie chonthe kilotona kuhakikisha mundu uyu yetha mundu ni wona ukengie ni hakikisha mundu wa manna ni noni ID yake ni noni M-Pesa account yake kana Airtel yake none sitwa yuka yu ni wambi ya mini school 1998 kana 2007 kwa huyu ni mundu muima lakini kaingi uyandika kana no wona uketha no shuku mundu tita mubiku miaka 18 kwa uona kindu cha muthembosu ni waile kwithiwa we very keen na kindu kingi kitha andu matamana kana no kombo wa ciana ni wona andu kuyo ushagu kana kuya musi ayosa kana kake enenga ne ilobini kana at least ketho na maisha maseo katwa we school nzeo aikanenga o relative kanenga o mutui kekalaeku no yitho kana na kono excited kuthi lobi nengera kaya athi lobi lakini saingo yethi ayuka na yuka athiku ne koke uthio twika chau muthukumi wa mbesu twa mbesu tukaenda private school lakini ko katonoe ko thi school kana kwa kenda o ila public school ye bauba kube na niko kakoka akakawia tula tungi twa ene no yethi akoke iwa ke base onengi na kendie kundu kwikiugu kwi stima lakini yoto isi yake maundu ma aki isuti haki etha no kwenda kwosea mundu kana ukamusomethie kana wailo katutreat tula twaku ukethia ati etha twaku ni twi na sasa usoma ke paiki bathukania nondu ke saila ke uthio koma ni cia ila ciana cia kusiku koma lakini etha ni kana waete ba ukwaku ukakita ene nundu kaumete kwa maskini ukasasiona no ta favor omekite ni mateso nundu ukatreat ciana cia na ndu ukaiba nundu uyona to katethia ndu ukaiba kanange maenda o akanengo asi nukite akawasukale na mauta akesila kwa kana kau manenga usunu ukombo usuni wetu wita ukombo ndwetele mundu kiwe mindo kiwe mbingu bani makanda bandu ando mosa wani mukoloni kana kabingi we bandu ke somali ke rumuni ayu usunu ukombo ni wobanwa aje ukombo na ndo numo nao chumwa kwanza twana twele tututo yendao na ndo siasu chumwa kakuite kana ukakono ukasisia kana ka ukona katikana ukethia bayundu wika niko kakuite muvuko wasi ndu iswinge ene niko nakayiko mano ndu nengi nakethambia miyo mpaka saa 6 nakayamuka 5 we kombani yetu no yethi yako ene kayikanga sindu kayiwa iwisi ni ukutunga musi kaitele nuwe uwaye thamos bai wese thamos undu ciania meza wese ni ukutunga kwenyu mituki muno uyithi yake kalite kena invitation ke kana kuke kalite ke nota kena wia ndini wa family su kwa usu witha we ukombo na ndo maima na muno pyu na kingi ngwendo nene akila ngwenda unene ni orphanages orphanages jaki ekago tulebututa nambo kwa orphanages yulwa nendo kukulia twituna nene yulwa kana kekanenga nene musei kwikala kwa ndo angi nawe musei mwene nikuosa kana kake ukombo kiu kwanza unique yose muno nilikwata asa ngekana musei no kana kake ukombo
musei no se kana kake okombo na lakini beke bathukanio na nundu twana twi musi twana nitukuna wia twana nituthamba cia meio nituputuma wandukani nitwika maundu ma usaidia musei onetha musei ena nduka kana niketha o bundukani keteve cia musei kaka soma wio wa family yo onetha ni mundani kakathina musei isu ni sawa nundu ni part ya ku educate mwana lakini yue laba twika musei ni watu ikithia kana ngombo nila withia kana kathukumie musiusu wethia ona kajika omwaki etha ni kana kenda skulu kana sasa uthi skulu kajiwa mbothi ukauteki wo no yeso uthi skulu uyethia yu kana kenda responsibilities cia mundu muima kana kanini withia kena responsibilities cia mundu muima onetha ni kana ke twana ni twaile kuthauka sasa uthauka ukethia kayona saa isu enda une ngu enda uteki wo enda uwe enda wike uyethia niko ka mundu kaima kamusiusu no yethi apa yundu keka ona masomo nimekiata ni ma affect iwe wethi ona saingi kayenda sukulu ko ona no kewe nduka yi sukulu tithiki balwani nona sindu cia muthembosu musei no ose kana kake ngombo lakini usiasia kana kau nike wi sukulu kana kau nundu beangi matosa kakunitwe na imu noko na kana ke na malanga kakunitwe no nya wako kana ithe wako nundu kajikite undu peila discipline ya siana lakini peila excessive ukethia kana ni wakaumisia mentally akili na mawazo wethia kana ngoya no kateve no isu ni siape ni yao osaingi ukethia for example families lita withia pe kithoko kana pe musei umwe unyusa na ithoka muno uyithia yuba uno no atese osiana kwa yuba une papika lakini saingi yune usiasia difference yana ni sia ile kusoma si in family ni sia ilo manondo kuwa wa kubwa wangu wa ene sindu sia muthembo sia ilo tumwa ene maundu asu lakini etho kana ni kaumia ona kana yukatese ona mundu ni umana etho we neighbor no umane kana ukethia no umane kana ka mundu no testa kana kake muno aya tuthi kwa orphanages ila ni nyumba cia kusubia ciana ila isa kwetu nundu wa kusubia ciana kindu kingi ngwenda kwa ciondo wa nyumba isu no seo mundu kusubia ciana nja ni yitha yuseo ukethia ni woso ciana ukasubia lakini ni betha mikakati ya kuikata ya kuika ukethia serikali ni sikana ni wosa ciana ukasubia onetha nundu andu aingi mosa na mailika kwita wa fundraise kana kumanda mbesa cia usubia ciana aya ni na ciana 10 ni cia kwa andu ene lete imbesa ene nundu museo lakini bata ukethia serikali ni yesi ni wiyete ciana isu nundu pe ila guidelines kana be ala maundu ala metalatalila ile kuatiwa ene yikitwe ni kana lakini kuwitha kwithia takuyu slums yo kuwilobi kana ukundu ukethia pe okibetiki na ciana 15 nyumba kwacio na kwanza ando machendete muno nundu nikisubia andu ciana na andu ma children's department mo kaba umathe kwa juini ju kibetikina niwo kiseo bai na niwo na kwanza kikarani MCA wono chana wono nikisubia ciana lakini yuthi no lolika bunundu etha bai control na bai oversight kana bai mundu kusiaisia kindu kiundu cha iloni saingi no kwata orphanage tumeawa utasiana ukethia na ciana ija ile kutewa ono uyika adoption wa jitawata isu kosa ciana we etha ndu ina kana na no kwenda andu makweta kuwa kana lakini ndo ile kuwa kana kayuwa ona tula ala meka adoption ndo wa kana ukita uthi uka apply ukasya no enda kana twikuigondo kwasia so ninena uluwa orphanages na ciana citho wagwa na nduke mundu ndaile kwisa kwasia ni wauye kana kaya ile kuwa kwa uwe tha mundu ndena kana
aenda aka apply kwa serikali ina department isu ya adoption ya orphanage uka apply na wa apply and wasuma children department ni matuma wakwa kumako kama kasisi awekala hata hapa uni bandu bekalika kana eneu na ni process kwanza yenda mpaka kotini mpaka ine koti ikasia judge akasia kana ni wa kunenga kana na kana nika kuna indi ujithwa guardian legal kana ujitha nuwe nota uwe musei wakana kau kwa uyu andu amekala na twana numba twana na serikali ndizi kada wina twana tu na indi nundu ndiye siwe na twana tu mundu oka yenda kana nundu mundu su ni desperate ni mundu utena siana na ni mundu kumandha kana mundu su ndo mutabyombesa ilo kwenda na nyo wakana kuni kuwakana na ile tekudhowa na yeye kwa yako tini unengiwe mana ake yu we natwana nyumba hii akola nasio twana kuno no twana tuleka goku kethia kangu kethia kalekilwe bibani akosa kana kaya ake tu thuku no seo na nakiu na tiko ndipasia no thuku lakini ni waileo manyithia serikali no naokotie kana na no kwenda take care ako kana no kwenda kuseubia nyumba ya subia siana ila abandon kana ila sileke twende kana ila si street ni sitena si kana siana sia pesa na sia kana asia yange makatia kana akathiona kana nundu weiwa ke burden kana akatio bandu kana kakathina kakitoswa ni mundu kwa huo na wosa twana tutwa muthembosu ni wailota vya serikali ni wosie twana na niwe wina tu na serikali yimanya nganya na twana tutano na nitumunengete certificate ya kwitha na twana ni kana suola wiso twika no tatwana nundu serikali neyo ya ile ukaikakwitia kana ikakuya pe mundu wa apply kana nitikwenda kumunekana na mundu usu ayuka pu isisia siana kalo masa sia ku connect nako kalo yake matumando kwa matumando niko kawinde serikali yikutethesa kuikomesya kana kau na pai mbesa waile kuisakumia atio ila sia kususio mathango makotini tio wiso ila ene process isu yako lakini kana kaya ile kutewa lakini yu withia yu asume kalana twana tu mbeyu matumia twana tu kumantha mbesa nza maybe muingo asongo maka one ukethiange mena Facebook groups maka sia tuite twana support us to ene kutwa twana tu school na wathibu yethia twana tu twikalana twana tu 15 twende tuko marumu imwe na twanyenda tuko manthi na tutonenda tuko manthi leu yanite uyithia ila problem yu kulia yu sie twana subie kana sie siana atese na indi uyithia you know kutoka twana we mundu eta business mundu kaya ndo nundu yu manani bwo pe kesi yakana kaite na kana katangaso nikaite na kaendie children sio mwisungo utabia lakini nundu mundu ni wisikana ka ni mbesa kwa huwa na musei wako ndakamanda nda kaumilia kasia ikana ninyi nako na kana nikenene akakasia nitawanganya nanganya akasia kana kakwa nikaiye ni mukoniye akatabia ndo kukuonde radioni kibeti usunono ni wisikana kai loko nengane yuni wisipa unda kasasia ni na 15 children na kasasia ni na 14 ni namba ni yoleka kwa ujuke weekend twailo sisia muno onetha no kwenda otethia andu ni waile kusisia ndo otethia andu no yati ya miao ega kulelia bau ni withia mavinda maingi mundu wosa mwana twase kana nikaukenge nikaseiwe na nyakatia kwa bahati onthuku na mundu ngini woka iwethia kana nikaikale kwa na iwosa mabinda maingi wewe mundu sunda ndengane ngewanda asia nyina usie mwana na atwa askali makisese kiu mambia endoke kala na mwana osu bese au nyamudia na ata no sio maofisa ma polisi kunenga andu mwanya wa kuikwikala na siana ila maokota pa makosa saingine masiasa makasisia
ula waite akana na undu weyelesya makakuya i witha we kanesa kumatabia mbeni ukamea ini na kwatakana na nikama kakuya enda wikale nako mami no kuyo process ya keli yuni kumanda yu ka apply guardianship ukathi ukaususia undu anu mausu asia birth certificate nikana okethia kana kana kaka katwika kakuona no umesika kameseo isitwa yako ukethia ketwa kaku na certificate ya sia ni kaku nundu ni guardian kwa ona muskali yakuya nundu muskali yu ni wailo mutabia chambe wa sakana ndi ni wailo thio kamutabia na watabania wa report makakuya ni sawe kala nako kana ekatwite andu ma children's moke mosekana makuya kala nako yundo kabindie enda yuma and you process wala lishekana katwike kaku nundu ila makesa uko netha kaketha miaka 5 mamanye kakesi wabuni wona ake sisi andu maji ya family ya kana ni mabondi ye nako ni makendi ye ni kamendi ye na yumo yoka muji wana muya apply kana ko utije yosa titwaeba titwae kake kale mindo pa government balaji ya siana ko uyubu ni bangi pedha anu medha me confused na me mindo matesi undu maile matesi undu mailite kwika kwanda bia tutabia musaise wito we ola umasya utuwa muthia wai nganyo ni twailito munenga siana i ekala inasiona asubi no ni silikali etha weasia yuta mundu kwenda kwitha na orphanage kana kwitha nenge orphanage ndina process ya register process ukathi uka apply uka register orphanage uko keki wa a lot of ni itawata maka ukunikila muno ni mailo manai we wenda kwikie orphanage niki ni chao kila kiutuma wiko ni wono nundu be andu ingi ni metha ona be angi mosa asiana ni kana matwa sitawata Piangi mosa hata siana hii walemavu. Mayosa siana kaimenda matwae siana taoni makasiya ku maleloni ko nanu kabakuli sio koko kwethia kana tika kalemavu kayambesa bau utuko mayoka mosa ni tila siana etha ni 10 mosete imbesa kwa uke uni kindu kikika kwa uni maile ya ambesoma na maikwati ya for some time mayu nenga ao immediately tu ndu mwa ku register business kano na NGO ya kawaida nundu ni bandu be siana silikale ni siasa muno ona kunewa mindo license ya mindo ya kuitha na orphanage ndithaye laisi ni mausia ya na mayuka kwanza maikulia andu bau maikulia wenuo kunawe andu makataba nyobo waku ukethia ni kila mundu yukwa mundu umwe akelia kwa sia kibeti kitu iko chonane saka na mundu onane mundu timuse utinyesie ndoto asiana ipa na ingine sosa wata ila albino iko ikatwa wa either Tanzania kuikithwa sitawata ni sindu cia aganga nuona kano siana ni cio sawa nundu be aganga mabelieve ya siana sindawa isita ko uyithi andu angi ni mosa muganga yuwa muthembo suka no mundu kwenda uthi kuganga tushai yu akathi kwa mundu wa muthembo su akamwia nienda kana ngetho iwe ndo kamanthe kana kakube kayo kana cha ndogo bau athoe kana etha ti orphanage ya registered kana ya kawaida kana yenda na guidelines ndogo athoe kana kau na kana kaithi mwese kathi kwa mundu kana kwa mundu ungi kai kathi utwika ndawa bandu so kiuni kindu twailo sisi muno haya ni withi yai by the way nyumba ise usovia siana mbingi orphanage isu withi ya mbingi kwisiko ti kwa seko mabuthia lakini withi ya mbingi siko tusita hata Isaki slums ukethia orphanage mbingi sieku mo andwa mainenga de koti inenga mundu mwanya wako thikwikala na siana no ni masia siama withi ululuko mabala siana isi uikwikala kana tu nuwe wane wabalua nu na iwathi na iwaikwekalya siana kisaki kina ni masiasia na ni sad kwa sia kana most of them si registered no mundu we yuma si obau ni wisi ni ngonze onetha intention yake ni nzeo ni kutethia lakini yu saingi
Nuisi no maundu no mathu ona mundu wa ina intention inzeo unduni akavinduka nundu bai miao na bai bandu nenga na report niwisi tajua orphanage registered tai na nusi wane no kewa nyumbani children so mo kewa bana nene sisikie ni mailo nenga ne report kwa government ukethia government nisi mena ciana na sikalata ukethia nimesiko maata yukathisu nene withia si mbange nisa nundu ni mavisit ya wa matatai ene ukethia ni design ndu matiangi no mila masiku ni matiangi wa children's department no fika matatai lakini eva ni ko yakisaki silikane ndese kwa ndikabika kuo ndikesobika ku kwa uyu mundu akelio banga kupinduka ambise kwikondungi undu wasiana ii ona kambisia kwisa kwenda etu amane niwese no mesa autwika etu makanene akambisia kwenda isodhosia kwambisia odhosia etu payundu silikali mana nundu ni wibithite ku lakini juu ekelio mana ni makosa muno na nuoswa imindo kosa matambia mai kosa ya kutandithia andu kana kutandithia ciana dise kana wine kulia ngini kana ni nengewa ya andu ala yumaenda mumanthia wa wia ndi wa zawadi ya Kenya twambirilie bu andu asu nimethaona mo meyandikithite kumanthia andu huyanza you thina wa isu niyo kwanza ina problem muno Kenya zaidi nundu most of those companies sita wa recruitment companies kana companies ya kuandikithia andu wia za wa Kenya ni registered na thinola wibonu companies si yawa muno eva company ni yaiba ila registration ifika na ni yaiba ula mindo ni tuwita mwao ni koti kana tuwita chao kila maileba kila mwaka makaiba silikali National Employment Authority pe mindo yita pembesa ila maiba maiba kila annual fee ukethia ni member kwa hiyo athi website yesu ya National Employment Authority ona wana mundu kuya ni recruitment endo kasise bu imethia on them ne na alama matanaiba metha me in red ukamano naiba serikali ni ya muvenie license lakini the lola we boti wosu yuma mina kuiba no payo ndonge osiawa kwa umundu etha no kwenda kuthosia andu nda uyo waibe na yende ono thosia andu ayuka bai mwai ningu mutu wa Dubai ningu mutu wa Qatar ningu mutu wa South Africa ningu mutu wa Juba kula kundu kuonde andu mea wa matwawe na muyiba o nengitio mbesa isu muiba o cia akomanthie passport uandikiwe contract yene sindu cia muthembo su na ikuya indi wiyumbanie indi uthi ukeke wia wa no witho wio wa nyumba kakuya ni wa nyumba kakuya ni secretary kakuya ni driver yuthina ulikaju athia yunda utwa kuya we likandeke ni withi Dubai mundu nuko kwa sabu yu undo batwikika imwe mosa mayithame na we already ange mayithana we wiku ukita uyo mamba yumosa makamuku wa inyonde moyaku wa mwasi mwalikandeke ni andu te 10 nengi na mwe excited andu aingi ile awu ya isu undu ni site kuona andu aingi maile awu ya isu na mekula cia makulio mundu wabe we ya Dubai ona ndenda aya yendo mana asisia ningwendo thi Dubai ninguyo mania mbe bora ngathukume ningwendo thi Saudi Arabia nimba yu anomalika ona mata somete contract isu ya siata aingi ona maisoma ai contract isu mandikia wa na mundu jetha ni excited ona ndo sisi ai passport ya kujekiwa visa yu wane wa passport etha wendete Saudi Arabia embassy ya Saudi Arabia ni ya ile kunenga visa ya kwasia wendete Saudi Arabia kuikata andu aingi visa socia etha ciandikitwo endete visit tiwia lakini etha wendete wia visa yaku ya ile itho yaandikitwo wendete wiani na etha mindo recruitment company su ni recruitment company yone sai manthia andu wia wa ile uma ba visa yaku yaandikitwo wendete ukuna wia na wia wa muthemba mwao lakini nondo mayithame na wia ku makita uyu kukua makaumanthie wia meku meandika visit na yo visit ni 3 months uthi wabika kuwe methima mwikie karumuni kama ndisika na ndo imona video isu YouTube akenya mekitwe karumuni kimwa andu 10
mwete le nota mutho nota mwi undu nona undu ngombe itwa wasoko kona ikaiwa bauna indi ni ngombe nyingi we mwete le customer moke ikoke ikasagua so mwithimu ikalwe bumu yanata mwiandu 10 twase mwendie mwi 10 mwikalwe bau na ula we bati nengi kota bikawo ukasakolwa mitungi kwa hiyo pesa kwa mwikala buo netha ni 3 weeks kasombani kau mukaisa msele na kiwo so mwika yusu ukombo ni wambesya na uyithi ayu andu maisioka na yu angi ukaelia kwa sia no endo sioka recruitment agent yo waku ekuya ula tikiti ni nao kati ye wandeke na nonye ni nao kuibiye passport na visa no ndongia na kuwendete kunundo ndwina mbesa no wikata ndumisya no ndo ekuya no tunga mbesa isu yake ilona una ushughulikia imbesa hii raishughulika sidha sisi au yida sisi mundu kumanda wia sidha sisi yake most of recruitment company kwanza ile isika trafficking nyingi makuya nimeukuibia ni matono kuya nimeukuibia uthi ku nimeukuibia na wapika ku uithukuma ukatila wa musalani waku sibete chao ila ndebiwa ibe iwe sindu susone ndeke chao yu ange yu akwato we ndo athi wane wa mudosi uikale nake angi kwanza ni India nipo bethabe pathukumu uyi wai mbesa ila na kuibiye ndeke India ni basa muno mindo ticket isu ni mbesa mbinge muno na nakuibia visa na nakuibia passport na ndo ikaloba kwa uno rendi ndo yo lupa yuko uyisabu yuyeka wa ukethia yu thukumito nengete mudosi usu uibite rendi uibite ila mbesa wako yu uitwika no isaumine kwani yu uthukumito kewia yuji utu yeta yukwitwa koswa boarding ukethia yu na yu saiswe na passport yaku baiba nduthi na yu uyithukumela nona nasia visa ya visit ni 3 months ithela na nduna mina kuibe kwani you know wese we illegal country ni suju we makosa ndo ile thisu kwa uyu ona ni ukune passport yaku nundu ni wisi passport yaku na ndumione police nundu police miambo kukulia hii we migeta to ya thelile we